Krenuti ćemo sa Ananda Balasanom, položajem sretnog djeteta. Sa kažiprstom i srednjim prstom zahvati nožne palčeve. Laktovi su u koljenima i njima guraš koljena na van. I povlačiš cijelo vrijeme stopala i koljena prema podu. Probaj zadržati leđa u podu. Opusti trbuh i prodiši duboko udah. I izdah. Udah. I izdah. Još jednom udah. I izdah. Sada spoji tabane, isprepleti prste oko stopala i počni gurati stopala u ruke, ruke u stopala, a koljena udaljavati od ramena. Pete idu blizu zdjelici. Duboki udah. I izdah. Udah. I izdah. Još jednom udah. I izdah. I vratit ćemo se ponovno u Ananda Balasanu, položaj sretnog djeteta. Udah. I izdah. Udah. I izdah. I zadnji udah. I izdah. Vrati tabane na pod. Dlanove u pod, noge će ostati za širinu kukova, za setu bandha sravangasanu, položaj mosta. Na udah podižem zdjelicu, donja leđa, srednja leđa, gornja leđa, pogled u pupak i cijelo vrijeme pritišćem dlanove u pod dok podižem kukove prema stropu. Udah. I izdah. Udah. I izdah. Još jedan udah. I izdah. Vraćaš na pod gornja leđa, srednja leđa, donja leđa, križa, trticu natrag. Još jednom s varijacijom. Udah, digni zdjelicu, donja leđa, srednja leđa, gornja leđa, pogled u pupak. Isprepleti prste ispod leđa, došetaj ramena bliže. Udah. I izdah. Udah. I izdah. Još jedan udah. I izdah dlanovima u pod i vraćaš gornja leđa, srednja leđa, donja leđa, križa, trticu natrag. I podržani most sa jednom nogom. Udah. Podigni se ponovno u most i sada sa dlanovima na donja leđa, prsti idu prema van. Savi desno koljeno, na udah ispruži koljeno, nožne prste, izdah ostani. Udah. I izdah. Stopalom u pod. Lijevu nogu savi u koljenu, udah ispruži koljeno, nožne prste, izdah ostani. Udah. I izdah. Stopalom u pod, dlanovima u pod i vraćaš se po dio leđa natrag. Kreni se na desni bok i dođi na dlanovi na koljena. U pripremu za mačku, dijete i psa. Noge su za širinu kukova, ruke za širinu ramena. Na udah podigni zdjelicu gore, digni glavu i očima pogled gore. Izdahom podigni visoko gornja leđa. Udah, digni zdjelicu, glavu, pogled. Izdah, podigni visoko gornja leđa. Udah, digni zdjelicu, glavu i pogled. Izdah, podigni visoko gornja leđa. Udah, digni zdjelicu, glavu i pogled. Izdah, podigni visoko gornja leđa. Udah, digni zdjelicu, glavu i pogled. Izdah, podigni gornja leđa, sjedni na pete i čelom dotakni pod. Položaj djeteta Balasana. Udahom natrag u položaj mačke, Marđarjasana, digni zdjelicu, glavu, pogled. Izdahom podigni gornja leđa, sjedni na pete, čelom u pod. Položaj djeteta. Nastavi udah u mačku, digni zdjelicu, glavu, pogled. Izdahom zaokruži leđa, sjedni na pete i čelom u pod. Položaj djeteta. Još jednom udah u mačku, položaj. Digni zdjelicu, glavu, pogled. Izdahom zaokruži leđa, sjedni na pete i čelom dotakni pod. Udahom natrag u mačku, digni zdjelicu, glavu i pogled. I sad zakači nožne prste, izdahom digni se u položaj psa koji gleda prema dolje, Adho Mukha Svanasana. Natrag u mačku, udah, digni zdjelicu, glavu, pogled. Izdah zaokruži leđa, sjedni na pete i čelom dotaknut pod. Natrag u mačku, udah, digni zdjelicu, glavu, pogled. Izdahom položaj psa koji gleda prema dolje. I u mačku, udah, digni zdjelicu, glavu, pogled.
Izdahom zaokruži leđa, sjedni na pete, očetaj ili otklizi ruke dalje, čelom u pod. Udahom u mačku, podigni zdjelicu, glavu i pogled. Izdahom položaj psa. Udahom u mačku, podigni zdjelicu, glavu i pogled. Izdah zaokruži leđa, sjedni na pete i čelom dotakni pod. Udah u mačku, podigni zdjelicu, glavu i pogled. Izdahom položaj psa. Udah u mačku, digni zdjelicu, glavu, pogled. Izdah položaj djeteta, čelom u pod. Udah u mačku, digni zdjelicu, glavu, pogled. Izdahom položaj psa. Odavdje približi stopala jedno drugome, udah digni nogu desnu, ispruži koljeno nožne prste i izdahom zamah naprijed dovedi stopalo između ruku za visokog jahača Ašta Čandrasana. Prednja noga ostane savinuta u koljenu, ispruži stražnju nogu lijevu, polako se podigni gore, digni ruke, dlanovi se gledaju, udah ovdje i izdah. Udah i izdah. I još jedan udah. I izdah, spusti prste u pod. Lijevi dlan na pod, spusti kukove niže. Desna ruka ispod desne noge. Udah, otvori se u desnu stranu, izdah, ostani. Udah i izdah. Udah i izdah. Zadnji udah i izdah, prstima u podu. Udah ovdje, izdahom korak natrag, pas koji gleda prema dolje. Noge za širinu kukova, gurni se unatrag. Vrati se na koljeno u mačku, udah, digni zdjelicu, glavu, pogled. Izdah, zaokruži leđa, sjedni na pete, zadrži zakačene nožne prste, očetaj ruke dalje, čelom u pod. Natrag u mačku na udah, digni zdjelicu, glavu, pogled, izdahom položaj psa. Završi pokret, petama prema podu, gurni se unatrag. Došetaj stopala bliže, lijevom nogom gore, udah, ispruži koljeno nožne prste i izdah, zamah naprijed, dovedi stopalo između ruku. Prednja noga će biti savinuta u koljenu, stražnja ispružena, čvrste noge i polako se podigni gore, ispruži ruke, dlanovi se gledaju, udah i izdah. Udah i izdah. Zadnji udah i izdah. Prsti idu pod, Parivrita Ašta Čandrasana, položaj visokog jahača sa zaokretom, desnu dlanu pod, lijevom rukom ispod lijeve noge, udah, okreni se u lijevu stranu, izdah, ostani. Udah i izdah. Udah i izdah. Još jedan udah i izdah, dlanu pod. Udah ovdje, izdahom položaj psa. Adho Mukha Svanasana. Vrati se na koljeno u mačku, udah, digni zdjelicu, glavu, pogled. Izdah, zaokruži leđa, sjedni na pete, zadrži zakačene nožne prste i čelom dotaknuti pod. Udahom natrag u mačku, digni zdjelicu, glavu i pogled. I izdahom položaj psa koji gleda prema dolje. Približi stopalo. Udah, digni desnu nogu, ispruži koljeno nožne prste. Izdah, zamah naprijed, dovedi stopalo pored sa vanjske strane desne ruke i spusti lijevu nogu u pod. Opusti potpuno stopalo, kukove, opusti glavu, vrat, udah i izdah. Još jedan udah i izdah. I sad dublje podlakticama na pod ili na ciglicu. Udah i izdah. Udah i izdah. I cijeli položaj guštera Utana Prishtasana, dignut glavu, pogled naprijed i na kraju dignemo lijevu nogu. Petom se gurat natrag, kukovi niže, udah i izdah. Udah i izdah. Udah i izdah, koljenom na pod, vrati se na dlanove, udah ovdje, izdahom korak natrag u položaj psa koji gleda prema dolje. Otvori noge za širinu kukova, gurni se unatrag, petama prema podu, stopalima bliže. Lijevom nogom gore udah, ispruži koljeno nožne prste, izdah, zamah naprijed, dovedi ruku s vanjske strane lijeve, stopalo s vanjske strane lijeve ruke, desno koljeno na podu, stopalo opušteno, ostani, udah i izdah.
udah i izdah. Dublje na podlaktice, odnosno podlaktice na pod ili na ciglu. Opusti glavu u vrat za sada, udah i izdah. Udah i izdah. Podigni glavu, pogled naprijed i podigni desnu nogu. Ispruži koljeno, petom se guraš natrag, kukovi idu niže. Udah i izdah. Udah i izdah. I još jedan udah i izdah. Desno koljeno na pod, vrati se na dlanove, udah ovdje i izdahom korak natrag u psa koji gleda prema dolje. Otvori noge za širinu kukova, petama prema podu, gurnut se aktivno natrag. Vrati se na koljena, opusti stopala, udah, izdah, sjedni na pete, čelom na pod. Udah natrag na dlanovi na koljena, izdah ostani. Čakra vakasana, položaj sunčane ptice. Lijevu ruku namjesti na način da je zapešće točno ispod ramena, prsti široki. Podigni lijevu nogu, stopalom ciljaš prema leđima, leđima prema stopalu i ako je moguće desnom rukom zahvati lijevo stopalo. Počinješ dizati stopalo i koljeno prema gore i daleko od leđa tako da istežeš i desno rame. Lijevo rame udaljuješ od lijevog uha. Udah i izdah. Udah i izdah. Još jedan udah i izdah koljenom na pod i dlanom u pod. Desnu ruku namjesti na najbolju stabilnost, zapešće ispod ramena, široki prsti. Dižeš desnu nogu, ciljaš stopalom prema leđima, leđima prema stopalu, pogled naprijed u jednu točku u daljini. I ako je moguće, lijevom rukom zahvati desno stopalo. Počni podizati koljeno i stopalo prema gore i vući dalje od leđa. A desno rame udalje od desnog uha. Udah i izdah. Udah i izdah. Zadnji udah i izdah koljenom na pod, dlanovima na pod. Noge za širinu kukova, sjedni na pete. Još jednom položaj djeteta balasana, čelom u pod. Vrati se na dlanovi na koljena, zakači nožne prste, otvori koljena u strane. Malasana, položaj čučnja, odšetat rukama prema nogama. Namjestiti po mogućnosti pete u podu. Dlanovi spojeni u anđeli mudru. Idu nisko dolje ispred prsne kosti, laktovima guraš koljena u stranu. Dugačka leđa, udah i izdah. Udah i izdah. Još jedan udah i izdah. I stražnicom počinješ pokret prema gore, udah, na kraju spruži koljena i ruke iznad glave i izdahom otvori ruke pokraj tijela. Trikonasana, položaj trokuta. Noge su šire od kukova, pete lagano na van. Otvori desno stopalo 90, kukove trup okreni prema naprijed, udah, podigni ruke visinu ramena. Izdahom izvuci se daleko u desnu stranu, gurajući kukove u lijevu, ruka ispod koljena, lijeve iznad desne. Gornjim dijelom tijela lagano unatrag i počni rotirati lijevu bočnu stranu u pogledu palac ili naprijed. Udah i izdah. Udah i izdah. Udah i izdah. Udah i izdah. I zadnji udah i izdah. Udah natrag gore, izdah, spusti ruke, nožne prsti naprijed. Otvori lijevo stopalo, 90, kukovi trup naprijed, udah, podigni ruke. Izdah, izvuci se u lijevu stranu, gurajući kukove u desnu, ruka ispod koljena, desna iznad lijeve. Gornjim dijelom tijela lagano unatrag i počni rotirati desnu bočnu stranu i stezati ruku pogledu palac ili naprijed. Udah i izdah. Udah i izdah. Udah i izdah. Udah i izdah. I zadnji duboki udah i izdah. Udahom natrag gore, izdah, spusti ruke, nožni prsti naprijed i dovedi stopala zajedno. Spojena stopala, Garudasana, položaj orla.
Udah, ruke su na vrhovima zdjelice, izdah savi koljena. Desna noga preko lijeve, možeš zadržati prste u podu ili sa stopalom oko lista, desna ruka ispred, lijeva ruka od ispod nje, savi laktove i spoji dlanove. Spusti se niže, a rukama malo više. Gledaš kroz ruke u daljinu jednu točku. Udah i izdah. Udah i izdah. Još jedan udah i izdah. Udah natrag gore, izdah. Ruke na vrh zdjelice, udah ovdje i izdah savi koljena. Lijeva noga preko desne, možeš zadržati prste u podu ili stopalom oko lista. Lijeva ruka naprijed, desna od ispod, savi laktove i spoji dlanove. Sjedni niže, rukama više i gledaš kroz ruke u daljinu. Udah i izdah. Udah i izdah. Još jedan udah i izdah. Udah, ispruži koljena, izdahom spusti ruke dolje. Zatim legni na trbuh, na pod, u pripremu za Bhujangasanu, položaj kobre. Pete će biti, radit ćemo visoku kobru, otvorene noge. Ruke će biti prsti ispod linije ramena, čelo na podu. Udah, podigni glavu, ramena, grudni koš, podigni trbuh. Izdah, ostat, nastavi disat. Ramena idu dolje, prsa naprijed, pogled gore. Udah i izdah. Udah i izdah. Još jedan udah i izdah, polako spusti dolje na pod čelo. I još jednom udah, podigni se u visoku kobru, ramena idu dolje, prsa naprijed, pogled gore. Udah i izdah. Udah i izdah. Zadnji udah i izdahom spusti sve na pod, na kraju čelo dotakne pod. Noge će biti za širinu kukova, udahom podigni se na dlanovi, na koljena i izdahom sjedni na pete u položaj djeteta, čelom dotaknut pod na kratko. Ostani ovdje, poveži se sa svojim dahom, a ruke možeš staviti pored nogu, opustiti ramena i ruke dodatno. Dlanovima sad u pod pokraj glave, polako se podigni gore i namjesti se u ležeći položaj na leđa za položaj svijeće, sarvangasanu i položaj pluga, halasanu. Treba će ti mjesta iza glave za noge. Ležiš na leđima, koljena savinuta, dlanovi su u podu. Udah, podigni noge 90, izdah, ostani. I sljedećim udahom odgurni se od poda i podrži rukama leđa. Ostati ovdje, disa duboko. Sada nogama preko glave, dlanovima u pod. I dlanovima na leđa ponovno savijaš koljena i vraćaš dio po dio leđa natrag. Onda otvori noge, malo šire od kukova, dlanova prema gore. Zatvori oči, namjesti se za završno opuštanje u šavasani.